Kristo. Inawat na amin nga tawid na gaputi tarigagay na napanjay syudad nga punada amin nga bisyo ket sinrek na ngemay sa nga aldaw arid nga tibulalayaw amin nga tawid na dinosbos na pay duading enak panganan enak ngaro agaywan tagabu ibabak na anu sakalang nagpapakan Subliya keniyama enak nagpakawan tinagpasulat o ama mabaina amin nga nagpasulat maibilang nga anak mo yang ibilang mo wak nga adipen mo sa nagpanunod kekunana naladaw ti babawi kita buwan yan nagpanagan asiyak pay duading enak panganan amin tayo nagadut pakurangan ngam saan naiso kaupayan laki pag-adalan napala